Maya pasisilim po kaya katamungan, at yuta na po king Biyernes, kalimanang aldo ning Oktaba ning Paskwa. Pakyabetala po king kaya katamong banalamisa ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan daring makatuki, Attorney Bong Lisa Roque king kayan 26 wedding anniversary, Father Dennis De Leon Bulanday king kayang 18 sacerdotal anniversary, Mariano family, Rafi Castro, Janice Paras, John Christian Castro. Para king kapasalamatan king aldoning kayabaitan daring makatuki, Liberato Bot Bautista, Angelito Wiwangko king kayang 80th birthday, Virginia Ramos king kayang 75th birthday, Ivy Yabot, Bianca Rivera, Camille Dayrit. Para king personal akayadwanan daring makatuki, Glenn and Mike Kison, Herminio Lynette Lucum and family, Tess Tongyo and family, King Gerto Agurto and family, Phil and Janet Castro and family, Joanne Jet Lansang, Eleanor Ventura, Joy Espino and family, Bernie Baby Henson and family, Corinne Jarvis. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, William Kapindig, Glenn Kison, Dalisay and Ermitano family, Lovelyn Joyce Ocampo Garcia, Irene Autencio, Leticia Sunga, Jane Valdivioso, Noel Torno, Darwin Pamintuan and family, Henedina Maglalang, Marilu Dayrit, Medi Kapati, Ellie Benson, Teresita Coronel, Joyce Eneria, Ernesto Dizon, Sandico family, Mac Kiwi, Tom, and Abo Sampang, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para kingalanggang kapainawan ding kapatad tamong mayango na biye, Joseph Roland Careon, Reverend Father Romeo K. Pilayo, Rico Torres, Lay Mateo, Conrad Bitangkol, Peter Joseph Nepomuceno, Alfonso and Lourdes Mercado, Michael Willey, Cirilo Lloyd Balgan, Janet Tulio, Fredesminda Jafar, Carmen Ganiban, Reynaldo Pelayo, Rolly Carreon, Daisy Dayandante, Erlinda Eneria, Eufemia Silab, Juan Fiorello Makapinlak, Gloria Limpin Manalili, Connie Manlangin, Norma Pacheco Santos, Father Lamberto Passion Obi, Soledad Ramos, Leopoldo Perit Jr., at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe magkanto kindalit a pamuklat. Iti ahingaldo gewana ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Iti ahingaldo gewana ning Ginoo, Alleluia, Alleluia. King Legyon ning igpampo ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. maya pa sisilim po, Maya pasisilim po among. pagmasusyan tayong misa tamo, kalupan ng Pedro, panamdaman tayong itakarapat dapat, kingkatang pamagkulang, kingkatang kakulangan, kingkatang pangataw. Dapat ang grasya ng Diyos ay nakatatabiluan. Parati nakatamong denan pag-asa, mag-umpisang pasibayo, mabiyasa ka rin kingkatang pamagkamali. At pasibayo, mangyatang patawaran kay Diyos, banging grasya na yan ang manigobra kimbiyatamo. Itangan po, Magumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling di kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutan. King Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Achuta mo pa po king oktaba ng Paskwa, nyayita mo, ligaya, King Diyos, King kakatas-katasan, at King Yatu kapayapan, karin taong mayap pilubluban. Pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, paulining maulaga mong ligaya. Ginong Diyos, sarining banwa, Diyos ikpang mayupaya. Ginu, anak kabugtong Eso Kristo, Ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ning igpa. Ikang milalako king kasalanan ng Yatu, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ng Yatu, tanggapan mo yung dalangin mi. Ikang makaluklukwana ng Diyos, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginu, ikang bukod kakatas-katasan. Eso Kristo, kagom ni Banala Espiritu, kinligaya ng Diyos, igpa. Amen. Manalangin tamo, ganakantala po rin kaya katang panalangin, intention kayong misang iti. O walang hanggang igpa, binyeme kay kami ing misteryo ning pangakabos ating kay kaming pamagkasundo king pamisan metong. Ing pagmasusyan ming bayong pangabait, may kabunga sana king labis-labis ay aldoldo king pamibiyebye. Iti aduan mi, kapamilatan ni Ginuming Jesucristo kanak mo, amabibi at magari king bemo, banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amanu. Pamamasang ipat, king libruring dapat, daring apostol. Kasalukuyan dapang magsalita karing tao di Pedro at Juan. Inyang nilapit na karela ding pari. At ing kapitan daring gwardya ning templo at ding sa deseo. Kalilingas-gas da king ding adwang apostol tuturura king sinubliyang mebiyay Jesus. Ing meto nga bagye patong ni king sibli lang mering mete. Inya de kapdala at pepakulong king sukulan hangga itang kabukasan. Anti na ning mabibengi na, dapat may niwala rin da kalataong may kiramdam king penaral da. At mamabot lang hanggang 5,000 ng lalaking nilagdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem ting pamuntok daring utyo, ting makatwa at ting talaturo ning kautusan.
May kipulong la king pekapun ting paring Ianas at kang Caipas at kang Juan ampo kang Alexander. Karing aliwana mang galame ng pamilya ng pekapun ting pari. Pepa talakaran dala king arap daring apostol at kitang dakarela. Makanani yung tepat iti. Nanu ing kayo payan yu o isanong lagyu ing ginamit yu. Yan ang mekibat Pedro, kipungan king banal a espiritu. Makamal a pamuntok at makatwanan ning balen. Nung ingkukutang nyo kaya kami ngeni, tungkol ya king dapat ming mayap king taong lumpu. At nung makananuyang kinayap, sukat yung abalo at pati na ang mapilog a balen na ning Israel. King iting taong makatalakad siya keti king arapan nyo. At lubos siyang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Yesukristo ning Nazaret. Kaya kayong pepapako king krus at pepasobyan ng miyering Diyos. Jesus, siya itang amanwana ning kasulatan. Ing batong eyuburi, ikayong manalakad bale, ing kabud, ing meging maulagan tiling batu. Pukot mong kang Jesus, mayakit ing kaligtasan. Uling karing sablang lagyong binyena ng Diyos, karing tao ketiking yato. Bukod mong ing lagyong yan, karing tamong malyaring miligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dali tapakibat, ing sikwel tang batu ring manalakad bale, ya naman ilinto peka masalese. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Omunye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas ing lugod na at alananga. Ning memale ning Israel, bustan sabyanta. Wagas ing lugod na at alananga. Ning sablang sasampa king Ginoo, bustan yung sabyanta. Wagas ing lugod na at alananga. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman inlinto peka masalese. Ing Ginoo yang makirapat kaniti at tune makapagmulalang dalawan. Iti yang aldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Iligtas mo kaya sana, O Ginoo, iligtas mo kami, papagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Ing daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonan niya sa iba't king templo. Tanggap niyang bendisyon, ing Ginoo ya ing Diyos, naging maganakaya kaya katamo. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Itiya ing aldo at tinatag ning Ginoo, sukat nang tumula ampon magsaya. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At keka antimuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, pasibayang pepakit ti Jesus karing alagad, at king pangpang naning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit iya anti kaniting paralan. Miyabe-yabe lari Simon Pedro, i Tomas, Nathaniel, ataw Kana Galilea, ding anak ng Zebedeo, o ding adwa pang alagad ng Jesus. Manasan ko nga ng sinabing Simon Pedro Carela, tuki kami keka, ngara naman si kan Simon.
Meko la at sinake king bangka, dapat alalang arakap nano mga san, king kabukas ita. Inyang saslag na ingaldo, Jesus, at chuya king pangpang, dapat eke akilala hanggang dengalagad. King Jesus nga nakarela, anak, ating kayong ikwa, ala ngarang may kibat. Sinabi ka nila, ibaldugye ing lambat yu king danewanan ning bangka at manikwa kayo. Bildug ding lambat at teraya agyong isaka uling keraklan daringasan. Nga na rin alagad pakamala ng Jesus ng Pedro. Ya, ing Ginu. Panamdam ng Simon Pedro king ya pala ing Ginu. Sinulod na ing imala na uling lubas siya at linuksuya king danong. Dapat sitsad ring alagad ing bangka papunta king alagad at guguyod de ing lambat mitmungasan. Ela masyadong malaut king pangpang. Magang dinala na yarda mo ing dayura. Kasakada king pangpang may nakitla uling ami babaya atasan ang makaderang ampong tinape. Nga ng Isus karela, magdala kayong mapilan karing asan na yara kapyo. At sinakela king bangka Simon, Pedro at ginuyod ne papunta king pangpang. Ing lambat mitmong mga ragulayasan, dinalan la at 50 kay ganagana. Eyames sira ing lambat hanggang marakalla. Nga ng Isus karela, may kokeni, maganmusal kayo pa mo. Dapat alang metong man karela, ing mengangas kinutang nung nino iya, uling balura king iyang ginong. Linapit Jesus at kingwaning tinape, at binyene karela, antimurin ingasan. Kapatating may papalitan kaya katang karigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Given another chance. Midyanan kadwang pagkakataon. Nabigyan siya ng kalawang pagkakataon. Many people today, though may they can claim success, I'm sure they were given 1 or 2 or 3 chances. Let our life be an opportunity to accept the chances given us and not give up on ourselves. That is the gospel's grace today. Peter's hesitation when Jesus was at the shore of the lake of Tiberias, he asked, "Did you catch anything?" They were fishing all night. And they shouted, "Our nets are empty." He said, "Cast your net on the right side and you will catch something." That is a signature of God's presence. From empty nets to fullness. Alam na alam mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Parang wala kang nagagawa. As if you feel with all your efforts, overnight, all night long, you still go home with empty nets. Or we can say, emptiness, kawalan. And yet, when you follow the Word of God and you follow another chance, don't give up. Throw your net on the right side and you will catch something. Their obedience created another miracle for them to experience, and they were able to catch a lot of fish. But Peter, realizing it's the Lord, it is the Lord
John the beloved shouted. They were all excited except Peter. Ano ginawa ni Peter? Dahil mahubad-hubad si Peter, lumundag sa tubig para bang siyang nagtatago. Parang nahubad-hubad na naiya kay Jesus. There is an underpinning hesitation, hiding with a heavy heart. Everybody was excited about Jesus, but he was hesitant. He was burdened with his conscience and creeping guilt, dragging his feet. Do you remember the gospel? When they were running to the tomb with John and Peter, John ran very fast, and yet Peter ran very slow. Not because he's only old, but because he had a heavy heart. Wala siyang mukhang iharap kay Jesus. Nahihiya siya kay Jesus. May tinatago siyang kasalanan. And yet, this gospel is a miracle again that is a reminiscent of Luke chapter 5, 1 to 11. Kung punta po tayo to another gospel, kasi ang gospel ngayon is from John 21, at the end of the Gospel of John. But if you look at Saint Luke, the call of the first disciples in Luke chapter 5, 1 to 11, it is the same story. Nangingisda, sina Pedro, Jesus was preaching, and then he asked them after preaching, ginamit niya kasing bangka, have you caught anything? And then Peter said, we've been fishing all night long, and our nets are empty. Then Jesus said, go to the deeper waters and cast your net, and you will have a catch. When they were able to catch a lot of fish again, tinulungan pa nga ibang ng babangka, Peter knelt down before Jesus and said, Lord, go away from me. I am a sinful man. Again, the unworthiness of Peter creeps back as an old story of his own unworthiness. Mahinang tao si Pedro sa kanyang pagkakasala. He feels that great unworthiness, hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. But I tell you, yung first reading natin kanina, from Acts chapter 4, 1 to 12, as if parang nagkakamali ako kanina, binasa ko to. Di ba si Pedro takot na takot? Ayaw niyang humarap kay Jesus. Ayaw niyang tumanggap ng grasya dahil hindi siya karapat-dapat. And yet, look at chapter 4 of Acts of the Apostle. They were facing the high priest Caiaphas with Annas, the high priest, Caiaphas, John, Alexander, who were the high priests of that class. And they were brought before them, Peter and John. And when before the high priest and the whole assembly, tignan niyo po sinabi ni Peter, filled with the Holy Spirit, and answered them, leaders of the people and elders, if we were being examined today about the good deeds we have done from this crippled man, kasi they made a man stand again. They were healing people like Jesus. They were being accused again like Jesus. This time, Peter stood up and said, namely, what means he was saved. Then all of you and all the people of Israel should know that this was in the name of Jesus Christ the Nazarene, who you crucified, whom God raised from the dead. His name, this man stands before you and to be healed. He is a stone rejected by you, but the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor there is any other name under heaven given by the human race by which we are to be saved. Wow! Is this the same person? Hindi ba itong nagtatago kay Jesus?
Hindi ba ito yung hindi karapat-dapat? Hindi ba ito itong nahihiyang umarap kay Jesus? And yet, he was given another chance. If you read the letters of Peter, you could see how he was changed. He was a changed man. Parang hindi mo na siya kilala. Noong unang panahon, mainit yung ulo niya, compulsive, mahinang loob, always feeling inaccurate. He was always feeling inadequate. Parang parati siyang may kukulang. And yet this time in the first reading, in the Acts of the Apostles, and the letters of Peter, you would see hindi na pareho. He was given another chance. He allowed the grace of God to work in him. Yes. Pwede ko sino ba yan? It is the same Peter who was so afraid to face Jesus. It is the same Peter who felt so unworthy. It is the same Peter who was hiding and jumping in the water because the Lord is with them. Yes, it's Peter, the Pope, the first Pope of our church. Jesus never let go of Peter. Hindi binitawan ng Diyos si Jesus. Hindi binatawan ng Diyos si Pedro. That Jesus gave Peter another chance to redeem himself. And even in the gospel today, it is a second call. Parang it is a deja vu of what happened before. Parang it is a review, a replay of what happened. And yet, Jesus never gave up. Have breakfast with me, inviting Peter to sit down with him on communion with the fish and with the bread at the lakeshore of Tiberias. Actually, ito pong gospel na to, ang ginagamit ng gospel ng mga BCBP, mga kaibigan natin sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. That's why they have breakfast during Saturday mornings, because of this gospel of the salvation story of Peter, the second calling of Peter, a second chance for you and for me. Kung magtatanong ka po sa mga taong nagkaroon ng COVID, nagkasakit, marami po yung namatay sa COVID, pero mas marami yung nabuhay. Tanungin po sila, after COVID, what is your experience? Sasabihin sa'yo, it is a second chance. It is my second life. I am given another opportunity to start. And they are now given the way to value what we have then taken for granted. Minsan po, mayroong isang matanda, lola, kasama niyo yung kanyang apo na babae. Nag-aaway sila nung apo na mas maliit. Malikot na malikot. At saka matigas yung ulo ng bunsong kapatid nitong apo. Nagsusumbong si ate, malit na bata. Kasi dapat silang mapalo, dapat silang maparusahan. Kasi the young boy, matigas yung ulo. And then the grandchild, yung apong babae, asking Lola, "Why, Lola? Why do you give my brother another chance after he disobeyed you? Bakit mo naman binibigyan ng chance ang kapatid ko? Paluin mo na uli." And then the grandmother smiled and said to young apo, "In our time, nung panahon namin, we don't dispose of anything. Nung panahon namin, hindi kami nagtatapon. We save, we fix, we improve, we try it again after many repairs. We do not throw anything. But today, everything is almost disposable, replaceable, and thrown away." I hope you don't do that to your brother. Sana, sige, magtapon na lang kayo ng mga disposable na gamit ninyo. Okay lang yan. Pero huwag po natin gawin yan sa kapwa natin.
sa kapatid natin, sa kaibigan natin, in spite of their deficiencies or limitations. Like Peter, God will never let go of you, of anybody in our church and our community. Let this be our good news, given another chance. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatat, kambening tula, kimpa manyubli ng Mebia Kristo, marapta mong ni King Joseph pa, kikiyakatang panalangin. Pakiramdamalan sana at pakibatan din kiyakatang panalangin king anak ng binang pakamalan. Ngatangan po manalangin, Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding pastul, manimunala, king kasalpantayanan at suyuan dong mitmong lugod, ding kawan apigkatiwala na karelang Kristo, ing mayap apastul, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ban ing meto si kluban, makapagsayayo king kanwanan ning tune kapayapan, abibyen na mismong Kristo kaya katamu, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding magkakasakit ang kapatid, damdaman dang miyalilan tula ing karelang lungkot, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ban ing kaya katamong komunidad, mi kakasalpantayanan niya at tetagan munye patutu king pamanyubli ng Mebia Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ikpa, balo mo ring dakal pamangailangan ming kaya kang balayan, king bie at kaya king yato. Pakiramdaman mo sana rin kaya kaming panalangin, king pakibatan mula ning sablang sasalpantaya kaya ka, kapamalata ng Kristo ang ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Ikit niya ingenu, mabiyay ingenu, kapayapan kayo, payabot na ninggenu, kapayapan kayo, payabot na ninggenu. Ligaya kekawo ginu, maligayang pamamyubli me, ligaya kekawo Kristo, o kakong Diyos, o kakong Ginoo, ikit miya inginu, mabiyaing Ginoo, kapayapan kayo, payabot na ning Ginoo, kapayapan kayo, payabot na ning Ginoo. Manalangin kayo kapatad, banda ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang duto. Tanggapanin sana ning Ginu, iting down, karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, idala mo sana rin kaya kaming kaganapan king Espiritu ning biye, at inggap mi ibat king kaya kaming kalam ning Paskwa. Itimawa mo kami king pamagdulap, king bage-bage lilipas king biye, keti king sulip, at saupan mo kami sanang mirap, king kaya kaming puso, king kapanayan, king kaya kang kayarian banwa. Iti adwan me kapamalata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. iyat nayo reng puso yu. Makayat na no, king Ginu. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos ing alangang at lubos mayipaya, kapamalata ng Jesucristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos maragula tula, kaniting aldo ning Paskwa. Inyang Kristo maging sakripisyo Paskwal miya.
Iyeng tunay kordero, milalako, king kasalanan ng yato. King kayang kamatayan, sinintang na kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, dinari na at binalik, ing kaya kaming biye. Ulinita, kambeding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makia, beking alang tuknang magpamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayo kaya. Mitno imanwa, ating labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuwanyang daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang loop king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka, piraso na at binyene karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami daon, para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba, ningapunan king waning kalis, pasibayin pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ing anakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo, at para kaning sablang tao, ban kanita mipatawaran la rin kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan. I Cristo metea, I Cristo mebea, I Cristo mabea, at datang yapan. Inyang ini gaganakan mo ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon me keka, tinapen imbiyat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang, talakat arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikami sanang, misulusulo king atawon at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, ang Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod sa asaw, kaya kaming Kasalpantayanan, lalong-lalo na kay ni Kempisamban mi, at parokya, King Banala Cruz. Ganakan mula na ba ding kapatad ming pepaynaon at maninayang subling mi, at ding sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, man kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose, keming esposo, ading sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatanan sa Kristong kakanganak. King kapamilatanan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kaya katangan. Ikpami at banwa, isang banyay lagamo, datang ke kami, ing kayaryan mo, mi paminto ay lobo, keti king yato at king banwa,
mi pamintuay loob mo, ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngedi, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karimi kasala ke kami, emu ke ipay, sa wuking tukso, nune ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Badking kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king alang O angga. ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Biyata mo king balang may atong ing grasya ng kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ko, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapot ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git kin sablang bage, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapot, ing pauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. E mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Inya pala din puso na milalablabla, kabang kasabira kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, Alleluia, mabiyayaing Ginoo. Alaya kanung laman ning kutkutan, nga na ding kaya bemiminta ka rin. Nukarin niya Jesus, nukarin niya Ginoo, nanuhing mi babalitang mabiyaya. Inya pala ding puso na milalablabla, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, Alleluia, mabiyayaing
Horacio Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi adwan mi keka ang kambilan mo kami at ingatan laban king COVID-19 na migdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakal a tao. Adwan mi ngeni keka ing baligdan mo mit mong lugod at yatchat mo kami kekang ya kaya kami ing makayulo mong gamat ing takot mi king sakit at kamatayan alilan mong kapanayan pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong panalangin mila ring mamuntukan king pambansa at lokal para king kapakanan da ring memalen. Bendisyonan mo la ring sablang magkapilit ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin Dr. Narcis ating sablang lilingap karing misalunan ban makasuyo kami karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo sanang kalausan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing kanilang pamagtagulaling king sarili ra king pamaglingap karing masakit at mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na kumaya plasan ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela pagkalaman mo lang alanganggang kapainuan detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya ning kaya kaming masakit a panahon ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla at makasawap kami karetang mangailangan apakakalulu. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulang kaniting krisis. Layon tariana kami king mapagbayong pamagbayong lubat kabanalan at itiangan aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalab na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indo ning Diyos. Mo sana pasiwiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nunay bagkus, ikabus mo, ing sablang pamangailangan, o maligaya akanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, indo ning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O ipaming malugod, ingatan mo sana ring sablang iniligtas mo kang Kristo. Ikaming mikabos kapamilataning kayang pamaylasa at kamatayan, parati kaya sanang masaya king kaya kang pamanyubling miye, uling ing ginumi, manggaman king alaganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, at antimuri. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ni king pampo ng anak, panimba nila Espiritu. Amen. Dinena nakatamong kadwang lukapat na pa magkataon Diyos. Dinantala ring aliwa. At sana iti yang kiyatang may pabalita. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Iti ay nga dogewana ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Iti ay nga dogewana